Ha kajinya kulmar ke belapoi sya kajinya mensau men ha ka khat tarik uyayong ha kalenti ban leit sya mau syubuit men ta ka sengi ka khalai tarik uyayong ki nong penya shnong jong ka shnong mau syubuit harangkat bagi dekhot jong ka seng balang ki ba kantup ya ka Khasi Student Union ke Henyau Trap National Council but Federation of Khasi Jaintian Garo People but ru ki sipai kila don kajinya kren but ki magistrate hapo ka office jong ka DC ki tei ki nong song shnong ki laong ba ka gate jong ki sipai Gorkha Training Center ka pentut ya kayat kayang jong ki pajba namar bagi tei ki sipai ki bu ya ki barricade hasurok bat ki khang ya ka gate ya kalenti ya shnong kane kala pen bitar ki pajba bat kumbang ya layu i kane ki jinya kulmar kala yalam sa ka jinya snam hapdeng jong ki bat ki sipai habaya kren sikilat patai kubor hadin kane ki jinya lang u rong ba shnong jong ka shnong mau shubuit u ba Richard nong klau ulaong banakaliang jong kasnong kadawa na kini kisipai banweng mardor ya kane ka gate knang banwanra ya ka syongsuk syongsain bat kan om don shu kajinya pentut ya kayat kayang kipat ba bat ki nong song jong kasnong mau syuboy ka kajingkan mentan ngi bat bat magistrate pelong ba ngi na kaling snong dawa ba de banweng o tiga gate nama kala penting plat kisipai ikin snong akalek kawan tam permit bun ki spai ki le don bor plat ki bai ba pos nong batau awan bat ikeli bu ki bara pos surok ka cim-cinjan ba de tak ada wangi ki nong de cingki tam mentah de la bun simus kan ka na ko pos de mentah ni ong ki soka balong bala ba de ba ban ya krem pembek no ban sop on problem ba kenang ba ka lek kawan ri balik nong tahu balik sistem kalong ba sup pasan ndai ban nong bat kili ban bu kili ban ong dak ni kentai dari dia sulit sai bani kwa bukan kaki kanum don su kumbolong muta dengan kerja no sadin kenang ba sup kale kawan pai ba anu sisno tu sulit mara kasnong kawan sa kispai waladin wan sa kasnong kaladon sa kalenti ni gino snong adon pasa kispai waladin tara pa ni kalenti baya muta kadai becok kasnong kada ko tu kalenti baya muta kadai kalenti balado entain thalu stan kasnong kadai katu kalenti takada ni kwa ba supaya lo umsaban le da ko surok da mangin pitiang na da le da wen surok itu sia sna surok sia la sia sna git biang nong ni pat kalti wa ya do entai thab la ya do stang sno ni kwa ba ban bat ba tai ko tu be ni kwa ban sibut sibut Subliam, kapan subliam ini? Kalau hado kata balaja, gigi accident, gini gitai, gigi masalah, banyak buat jadi orang sebut padam. De gigi keren halo keren proof kan? Gigi subliam kan begitu. Kalau aja. Sakawai rungi baka district mandeng ni keren ni orang kumta ka ni ginong mo sebut seteng habya lambabe ka army area. Martial light ka civilian area kamot martial light ka hambasuk nantai madarting nila apoyo Assam Rifle. Wa Assam Rifle umbugil. Offense be is color jong both side. Niyat be. Kapoy sa Assam Regiment. Assam Regiment ro udon fencing both side. Udon gate niyat be. Tang ho GTC ubugil. Tingin na do mensuang la ekran ba kumbale Assam Rifle Assam Regiment ba kita ki hakmat GTC kadon sa 11 wireless ule fencing both side te balai tang fi GTC fi hab banda bu ikne gate te firu le lang kumbale kini sia kan ra itu gate hakmat ba kadai ke area banlech area tang fi kani ka banlech mau sebut te ngingen lech be kumbalech na kita nak hakmat ba sa tay ba kadu Kapor tuju iba yang kata jaka u spai Julia dan bor bat kabu jenge tang ya kinong snong yang rei kinong net ongman ba kinong cuma kai perthairu kiba de ki paradok parasnam ngi nama ba kat kabayang ki skuli jingkli ki peniang kali bat ka pentut ya kinong net ongman bat kini traisnong kiba sa ang tu dia nak kaliang jungi ni dawa ba di banweng mardor ketua giat bat umde suban bu itu kagian bat kin pengkerian masawai yang ba kali kawan jong nong song jong ka mau sebut kan nong besuk bat kan don ka jing sung sengan apa ka ri la jong